Wahisemo neza we uhareba Minembwe TV, reka twizere ko umeze neza aho uherereye hose. Uyu ni umwanya makuru yacu turahera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se kubyerekeye uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turakubwira ko Qatar ishima u Rwanda na RDC ku ntambwe ikomeye iganisha ku mahoro. Tukiri aho, Angola yahagaritse kuba umuhuza w'u Rwanda na RDC. M23 yanze kuvana ingabo zayo muri Walikale. Ese ni ukubera iki? Ni muri aya makuru tuje kure. Gusa nanone turakubwira ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda kigiye gufata Kisangani nimba M23 yo itagifashe. Gusa biroroshye kuba wakora subscribe, share na like, comment kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza, kugira ngo uzozuba mu bambere babona amakuru n'ibiganiro tugutegurira hano kuri Minembwe TV. Reka tukurambure aya makuru munsi amake tukubwiye. Amakuru yacu turahera kuri inkuru ivuga ngo Qatar ishima u Rwanda na RDC ku ntambwe ikomeye iganisha ku mahoro. Qatar ivuga ko ishima ibyatangajwe na leta y'u Rwanda na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zo kwiyemeza guhosha no kugabanya ubushamirane mu burasirazuba bwa RDC bijanye n'itangazo ry'umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya ubutegetsi bwa RDC ryo kuva mu mujyi wa Walikale. Niposho umutwe wa M23 wavuze ko wafashe icyemezo cyo kwimura ingabo zawo uzikura mu mujyi wa Walikale no mu turere tukikije nyuma y'iminsi ibiri wemeje ko wafashe uwo mujyi uri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 yo ivuga ko ishaka ko habaho umuti w'amahoro w'intambara. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko ishima icyo cyemezo cya M23 mu rwego rwo gushyigikira gahunda z'amahoro zirimo gukorwa n'impande zitandukanye, igashima kandi n'itangazo rya DRC kw'ibitero za FARDC na Wazalendo bizahagarara. Ubwo ni u Rwanda rubishima. U Rwanda kandi ruvuga ko rwiyemeje gukorana n'impande zose kugira ngo ibyemejwe bigerweho hagamijwe kugera ku gisubizo kirambye cya politike n'umutekano mu karere. ONU na RDC n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23. U Rwanda rwo ruhakana kandi rukavuga ko rwashyizeho ingamba zo kurinda umutekano w'igihugu cyarwo. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Thérèse Kayikwamba yavuze ko bizeye itangazo rya M23 ikurikirwa n'ibikorwa bifatika. Ati ni ngombwa kureba uko ibyo bizagenda. Ni Thérèse Kayikwamba ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa. RDC irashaka amahoro anyuze mu biganiro. Nubwo Niposho M23 yatangaje ko yimuye abagwanyi bayo ibakura mu mujyi wa Walikale, Radio RFI y'Abafaransa na Radio Okapi iterwa inkunga na ONU ikorera muri RDC zatangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ko abagwanyi ba M23 bari kuboneka mu mujyi wa Walikale. Gusa tuzaza kubabwira impamvu batavuye muri uwo mujyi wa Walikale. Radio Okapi isubiramo amagambo ya benshi bayihaye amakuru bariyo bavuga ko inyeshyamba za M23 zikiri muri Walikale centre. Ntacyo M23 yari yatangaza ku mugaragaro ko cyangwa se kuri ibi ngibi byavuzwe n'abanyamakuru. Mu itangazo ryayo ryanone n'akazi rimwe, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ivuga ko ibyatangajwe n'u Rwanda na RDC ibibona nk'intambwe nziza ikomeye iganisha kugera ku mutekano n'amahoro mu karere. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC bari bahuriye mu nama yatunguye benshi yabereye i Doha mu mugwa mukuru wa Qatar mu yinga rishize, bahujwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Mohammed Al Thani. Iyo nama yari mu rwego rw'ibikorwa byo guhosha uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko itangazo rihuriweho n'u Rwanda na RDC na Qatar byabivuze nyuma y'icyo kiganiro cyabo wa perezida batatu. Mu itangazo ryayo rya none, Qatar ivuga ko yizeye ko ubu buryo bwubaka hamwe n'umwuka mwiza ku mpande zombi bizakomeza kugira ngo habeho kurinda abasivile no kugera ku mutekano n'iterambere. Qatar ivuga ko ishigikiye inzira y'amahoro ya Nairobi na Rwanda zahurijwe muri gahunda ya EAC na SADC no gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. Abakuru b'ibigo mu miryango ya EAC na SADC bitezwe guhurira mu nama kuri aka kazi rimwe mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bw'iyakure, biga ku buryo bwo kugera ku mahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Nanone kandi iyo nama ikurikiye iya minisitiri bo muri EAC na SADC yabereye i Harare umugwa mukuru wa Zimbabwe n'akazi rimwe k'iyinga rishize. Turaza kumenya iby'aya makuru tuyakurikirana uko biza kuba bimeze nyuma. Biri kuvuga ko iyi nama ishobora kubera mu buryo bw'ikoranabuhanga. Reka dukomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo Angola yahagaritse kuba
umuhuza w'u Rwanda na RDC, leta ya Angola kuri aka kazi rimwe ku minsi 24 y'ukwezi kwa gatatu yatangaje ko yaretse inshingano yari imaze igihe ifite cyangwa se zo kuba umuhuza mu bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda na RDC. Ni amakuru yemejwe na Presidence ya Angola mu butumwa banyujije ku rubuga rwabo rwa Facebook. Perezida João Lourenço wa Angola yamaze igihe yarahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo zo mu burasirazuba bwa RDC, byatumye umwuka uba mubi hagati y'iki gihugu n'u Rwanda kubera ibirego Kinshasa irushinja zo kuba rushigikiye umutwe wa M23. Ni ibirego rwakakanye kenshi. Angola ivuga ko ibiganiro byagiye bihuza ibihugu zombi byatumye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize haterwa intambwe ikomeye yo ku rwego rwa ministry, ku buryo RDC yemeye gusenya FDLR ndetse n'u Rwanda rwemera kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa RDC no ku mupaka w'ibihugu zombi. Rwanda icyakora yo ivuga ko ubuno busabe butashoboye kuja mu bikorwa kuko inama y'abaperezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC ku minsi 15 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize bwagombaga kwemerezwamo byarangiye u Rwanda rutitabiriye iyo nama kuko namwagiye muzumva cyangwa se mwarabibonye. Angola kandi ivuga ko mu gihe yari umuhuza yakunze kugaragaza ko hakenewe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23, ndetse kandi ivuga ko ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu impande zombi zagombaga guhura, ariko birangira gahunda ifuye ku munota wa nyuma kubera impamvu zitandukanye zirimo ibice bimwe zo hanze bidafite aho bihuriye n'inzira ikomeje Afrika. Angola ivuga ko nyuma yo guhabwa inshingano zo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe isanga igihe kigeze ngo yiyambure inshingano zo gukomeza kuba umuhuza muri aya makimbirane. Yakomeje agira ati, nyuma y'amezi hafi 2 duhawe inshingano zo kuyobora Afrika yunze ubumwe, Angola yemera ko ari ngombwa kwigobotora inshingano no kuba umuhuza muri aya makimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC mu rwego rwo kurushaho kwibanda ku bikorwa rusange byashyizwe n'umuryango w'umugabane. Muzo Lourenço avuga akeneye kwibandaho ku bw'inyungu z'umugabane wa Afrika, harimo ibijanye n'amahoro n'umutekano, ibikorwa remezo, uruja n'uruza rw'ibicuruzwa hagati y'ibihugu n'ibindi umugabane wa Afrika, kugwanya indwara z'ibyorezo zitandukanye, guteza imbere ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubutabera ku banyafrika ndetse n'abaturage bakomoka muri Afrika. Angola yavuga kandi ko ifatikanje na komisiyo y'umuryango Afrika yunze ubumwe mu minsi iri imbere bazafata ingamba zikwiye zirimo kugena igihugu gifite perezida ushigikiwe n'imiryango ya EAC na SADC kigomba kuramutswa inshingano zo gukomeza kuba umuhuza hagati ya RDC n'u Rwanda. Angola yahagaritse guhuza u Rwanda na RDC nyuma y'iminsi mike Qatar itangiye izi nshingano. Ni nyuma yuko kandi mwingarishize Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bahuriye mu biganiro i Doha muri Qatar. Angola bice muri ministre wayo w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Tete Antonio yatangaje ko yatunguwe no kubona Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi bahurira i Doha. Ku munsi leta RDC na M23 bakabaye barahuye i Rwanda, ashimangira ko ibibazo bya Afrika zakabaye bikemurwa n'abanyafrika. Ibyo birumvikana ko yanenze ihura rya Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi i Doha muri Qatar. Reka dukomeze kuri iyi nkuru. Nubwo muyingarishize mwabonye bivuga ko M23 yavuye muri Walikale, ariko ntabwo irayivamo mu by'ukuri. M23 yasobanuye impamvu ingabo zayo zitarava muri Walikale. Umutwe wa M23 watangaje ko kuvana ingabo zawo mu mujyi wa Walikale bikomeje gutinda nyuma yuko ihuriro ry'ingabo za leta cyangwa se za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryanze kuvana muri iriya migi drone z'intambara rihafite. Niposho muri ringarishize nibwo M23 biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yari yatangaje ko igiye kuvana ingabo zayo muri Walikale no mu nkengero zaho. Kanyuka mu itangazo yasohoye yasobanuye ko iki cyemezo kiri mu murongo w'agahenge ku ruhande rumwe katangajwe ku minsi 22 kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo no gushigikira gahunda z'amahoro zigamije guteza imbere ibisabwa ngo habe ibiganiro bigamije gukemura impamvu muzi w'amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC. Amakuru avuga ko kugeza kuri akazi rimwe M23 bari bakigaragara mu bice bitandukanye zo muri Walikale centre, kandi ko mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yavuze ko kuvana ingabo muri uriya mujyi wa Walikale byatinze kubera ko ingabo za leta zaze kuhavana drone z'intambara zifite. Yunzemo ati bitandukanye n'izatangajwe mu itangazo rigenewe abanyamakuru
ryaninga ku minsi 23 y'ukwezi kwa gatatu. FARDC n'ihuriro ry'ingabo zayo tibarakura drone zabo z'intambara muri Warikare ibiri gutinza kuvana ingabo za AFC M23 muri kariya gace. Kanyuka Sozo yavuze ko kuba ziriya drone zikiri muri Warikare ari inzitizi kubahiriza agahenge ndetse n'inzira y'amahoro zikomeje. Mu minsi yashize byari bivugwa ko M23 isatira mu mujyi wa Kisangani nyuma yo gufata Warikare. Umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yageze Ikisangani. Lieutenant General Jules Mbanza, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yageze Ikisangani ninga ku minsi 23 y'ukwezi kwa gatatu y'umwaka turimo Ikisangani, umugaba mukuru w'intara ya Chopo, mu rwego rwo kugenzura ingabo no kureba ko ziteguye kurinda umujyi ushobora gufatwa na M23 mu minsi iri imbere. Uyu mugaba mukuru w'ingabo ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani yakiriwe na Lieutenant General Masunzu ndetse n'abayobozi ba gisivile n'abasirikare baho. Uru ruzinduko mu ruzinduko ruzenguruka igihugu rugamije gusuzuma gahunda z'umutekano n'imikorere y'imitwe ya gisirikare yoherejwe mu gihugu hose, cyane cyane mu karere ka gatatu k'ubwirinzi. Mu ruzinduko rwe General Jules Mbanza arateganya gusura ahantu henshi h'ingenzi hakoreshwa n'igisirikare mu karere. Intego nyamukuru y'ubutumwa no gusuzuma uko ingabo ziteguye kumenya ibibazo zishobora kuba zifite z'ibikoresho cyangwa se imikorere, ndetse no gushimangira imikorere y'ingabo kuri tere. Uru ruzinduko rw'isuzuma rwerekana icyifuzo cy'abayobozi b'igisirikare cya Kongo cyo kugenzura byimazeyo ingabo zishinzwe kurinda ubutaka n'ubusugire bw'igihugu. Tukiri kuri iyo nkuru yerekeye na Kisangani, ku rundi ruhande General Muhozi yasabye M23 gufata Kisangani vuba cyangwa se UPDF igisirikare cya Uganda kayifata. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa President Museveni kuriringa ku minsi 23 y'ukwezi kwa gatatu yatangaje ko M23 ikwiye gufata Kisangani ni vuba byihuse cyangwa se UPDF ikabikora. Mu nyandiko yanyujije kuri X yahoze ari Twitter yavuze ko igisirikare cya Uganda kitazigera kibangamira M23 mu gufata Kisangani, ariko bakwiye kubikora vuba cyane cyangwa se bakabyikorera ubwabo. Ubwo n'abasirikare ba Uganda. Yakomeje avuga ati UPDF ntizigera yitambika M23 mu gufata Kisangani, ariko bagomba kubikora vuba cyangwa se twebwe tukabikora ubwacu. General Muhozi yongeyeho ko amaze kwakira ubutumwa bwinshi bw'abaturage babo buva Kisangani ko igihe bahabwa uburenganzira na muzehe bahafata mu gitondo. Twakubutsa ko ubutumwa Muhozi abwanditse mu gihe yamaze iminsi mike avuye mu mujyi wa Kigali mu ruzinduko rw'akazi nk'uko twagiye tubibona mu binyamakuru bitandukanye. Nanone kandi abwanditse mu gihe bivuga ko mu minsi yashize ingabo za Uganda n'iza RDC bakubise cyangwa se bishe abagwanyi b'umutwe wa Codeco barenga 400 hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone gusa nyuma yo kubona yatangazo ya Qatar yavuze ko yashimiye leta y'u Rwanda na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bari kwibaza ntese birashoboka ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Goma, birashoboka ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, kubera yuko Qatar yagiye iba umuhuza w'ibihugu bitandukanye ku isi. Hari n'abari kuvuga ko ishobora kuba yinje mu buhuza bwa RDC n'u Rwanda kugira ngo barebe ko amahoro n'umutekano bizagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma aho kandi Angola yavuze ko iyo itashimye buriya buhuza bwabayeho hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi bikozwe na Emir wa Qatar, kuko biranakekwa ko ariyo mpamvu Angola yo bayikwe muri bya biganiro, kuko mwabyumvise koko nakubwiye haruguru Angola isa naho itishimiye kiriya gikorwa cyakozwe na Qatar cyo guhuza Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hariya i Doha muri Qatar. Reka tugushimire we twabanye muri umwanya w'amakuru. Gusa twakubutsa ko nimba utarakora subscribe ushobora kuyikora kugira ngo uzubone ibiganiro byacu mu ba mbere. Nimba arikoze kora like, share na comment. Hanyuma aya makuru mwategurira na Nkunda. Iyi ni Minembwe TV. Reka tubonane mu makuru yacu ataha.